person who revealed the pregnancy of Jesus bakaba bamarayika omuntu katuzo muri nyankore nyo no manka shoma munonga nyo rujungu rwinji mugume no musasera. But I want people who are here like me nabo bamanye ngo abaranji nari abatrezi, they are more educated, intelligent kukira n'aba bantu abandi kango menyore byemu abo ko rujungu rwanje no rwamana ngambeho ori nyankore. Omuntu owatayayire Mariyamu kumugambira enda akara marayika. Omuntu wagambire Yesu munaza kufa akara marayika. Omuntu washangire Yesu mukina akayimutse shanduke ebyagenzire bikagenda akara marayika. Omuntu wagambire bariya ngo Yesu yazoka akara marayika. Omuntu okumerera hanga na Yesu hantebe yabo na marayika. If you don't like marayika, iwe na marayika no hori stupid. Human being, they are stupid. Because tushemeye kuba ntupraising aba marayika akujya ngo nubo bari kuturetera message ku rugo warhanga, nubo bari kutugambira Yesu kwihana afa nazarwa nafa nazo mwiguru orahurireho ntabwo nabari kubakora ubutambira bakora buri kimwe cyo ngo Yesu atsiyamukire kutwara umuntu, ngo Yesu akuretera message ngo uri afa nari yakira. Murahurireho ngo dahanga hinduire department ziguru kuyaza iro mwana we hata abantu abakufa bakugera buri kimwe cyona nabatuma Yesu takubatuma ba marayika. Did you ever heard nari any film those people who are framing something wrong nabakugera ngo Yesu atsiyamukire no waretse reki Yesu akoze reki Yesu hata ba marayika bababingiro mu iguru tubakira ha department yarhanga? Can't we have knowledge and wisdom and understand then to be abarokore barungi bezire kandi tugambe ba marayika ngo na ba marayika turyo misharaba aboyishemwe? Why can't we live the days? Why do we call this by ourselves? Abunti takurgo mukishane cyo kufa. Why do we live in the shadow of death? Ni tuturkubiyeretera abantu kabaye bakwate ngabo zabore kanegera ngo hanga kwatire ngabo nakagabo. Why can't not call that scripture kugira ngo Yesu nkwatire hanga nkwatire umusharaba? Iwo mbintu byona ombagaba barwine ombamaza barwine omuntaro za empire zona ombugabe bona orarebire ekintu cyono muntu wena kwitse umusharaba munaza kugukingize cyo kurwanisa omwambe nari icumu nari isasi. Bongereza na Amerika kanabo bakore ibintu biri kudetectinga byo kurwanisa. Murarebireho simbo yona yo musharaba ejo yo muserikali wayo ngo akwitse umusharaba wanji. Why you people, the people of God, the people of BAKAMA, BENSI, Marayika, why do you behave awenchi no behaving behaving jiromo kufa no mwezi kana mwetwekeresa no mwetombe kombya makara no mwehezaho no mwehemba ho murro abayishemo. Reka tugari cyo murhango w'amazima, reka tugari cyo murhanga oyezire, reka tugari cyo murhanga witu, reka tugari cyo murhango shemeye abayishemo. Gire kuore kwa hanga nangambera ngo narahanga wanje is my God. Tinkuza kugamba system ejona kugizayo konkara hanga kanyoreka ngo ndahanga wanje even yayemerera aha mutwe gwanje nanyoreka ngo no wanje tariho umuntu we no shime kumutaha ngo heino ndijoro kunkonekitinga nawe narheine haina hina kubasa kuraba kugira ngo umwiki narahanga wanje yanyemerera mutwe yangu maho even akakora n'igishane cyo kwiragura ebintu bikabiri binjya boyishemwe. Yanyoreka ngo narahanga wanje narahanga witu narahanga urukwiragura yakora n'igishane cyo kwiragura ngumanye ndeke no kubusa ndeke no kuteka kureka manye ngo narahanga wanje kandi narahanga witu urukwiragura wabayiraguje nari wabura kara Oh God, dahanga takurabera muntu kuno wango rahanga kana ndakurabera umuntu
akana abanza azara Yesu then atuma Yesu kutonda omuntu kwonka oburuhanga yayimukira akatonda omuntu ekyo rukumanyisa itwe turi abaruhanga tutari omuntu turi abantu bahangirwa uruhanga kandi ruhanga yatuhereza bakamishani kugira ngo tugume tubete batutwarire message zaitu deka tuyikirize icyo tubatsimbira amashu nk'abamarayika taine muntu wena uragira umwiguru atetsirwe marayika taine muntu wena uratungira message ya ruhanga atatsindikirwe marayika taine muntu wena tikikubasa kubaho nobo kuboine nyonyi wagurikira mu mwanya uri umugayi gato kareba Museveni utarabire ha bodyguard notekwa kushikari aba bantu abakumire Museveni bakurisivinge bakwe protocol zona then bakutwarire Museveni. People of Africa, people of Batwezi, muhimuke, rise and shine, rise and shine, rise and shine. Wanonda Museveni noza kuraba mu protocol obaya muntu umwe obaya abantu babiri kwonka tubukashesho kikire Museveni utarabiri ha protocol ze narhanga nukwa yemi tubukushesho rebire rhanga utarabire mu protocol ze. The protocol of God, they are angels. Why God is sitting with angels? Those are the bodyguard. You can't ask me. Go and pray God to reveal everything in heaven. Obusingi.